Bafowethu, hhayi akukho kubi. Kusayinjabulo nje ukubona ukuthi umsebenzi uyaqhubeka bafowethu. Inhliziyo yami namhlanje iyathokomala uma ngibona ukuthi kukhona okwenzakalayo noma kusayisiqalo. Kodwa-ke engingakusho nje ukuthi-ke ngoba ngithe uma ngibala nami iy'balo zami sekuzoshoda ngoba sishoda imali yokuthi kumele siyothenga wona umjondolo uqobo. Okwe-foundation hhayi sesikulungisile. Sekushoda ukuthi sithole wona nje ukuyowuthenga umjondolo ubuye uzofakwa. So bengicela nje ukuthi sithi kuqhubeka kancane siphose. Kube sebekhona bese beqalile ukuphosa befake oma-R50, oma-R10, oma-R5, o-R4 kuya phezulu. Kuya ngokuthi umuntu uphosa okungakanani. So nje nginethemba ukuthi ngoba bengifisa ukuthi kusasa siwufake lo mjondolo le mali eshodayo yalapha ngoba imali eshodayo manje ngicabanga ukuthi ingango-4,000 cause umjondolo ubu-6,500 ngakhipha ideposit ka-2.5. So sekushoda-ke u-4,000 ukuthi kumele siyokhokha wona. Iwona engifisa ukuthi siwuhlanganise. Ngoyethemba-ke nokukhoza uNkulunkulu nokukholelwa kuyena ekuthenini uzongena ey'nhliziyweni zalabo nalabo abanesifiso nalabo abangenawo amandla okuphosa kodwa iy'nhliziyo zabo ngiyazi ukuthi zobe y'fisa ukuphosa. Kodwa nakho lokho ikona engikuthandayo nokuthi engikholelwa khona ukuthi inhliziyo uma ithanda yonke into iyenzeka. So nje sengilinde ukuthi bafowethu ifoni yami ngizwa ama-message lokhu ethi qingqi. Ngibonge kuleyo mnikelo engiyobe ngiyitholile. Ihlabathi nosimende sengiwuthengile sengibuya khona. Sengiwuthengile usimende nehlabathi ukuthi sikhonke-ke lapha phansi. Bese-ke kuyobe sekushoda khona ukuthi ngiyolanda wona umjondolo. Ilokho nje bafowethu. I-akhawunti ekusayiyona yona le eyami uqobo uCapitec, u-PP Sibiya, u-22 3 06 0789. Inamba esebenzayo moyidinga ufuna inamba u-076 78 33 944. Ngiyathemba bafethu ukuthi iminikelo izoba khona engangamandleni. Singabuka nje abafowethu la besebenza nakho futhi kungenza nazi ney'mfolomane la zigqoke iy'khindi namabhuzu amakhulu. Cha, nami ngangingasho ukuthi ngiba umuntu kube khona abantu abangilekelelayo abafaka isandla ngeke ngibone nje imfolomane phambi kwami kanje. Laba bafowethu nabo besebenza laba futhi abasebenza kanje mina ngithande-ke mina ngakhulela emakhaya kakhulu. Le genge esebenza ngenhlabathi kanje iyona genge ebalulekile ngoba fana nalapha uma ukuthi kuyafihlwa emakhaya ngokwazi kwami ukuthi igenge ebaluleke kunayo yonke abafundisi nabakholwa beza ngemuva. Kodwa abantu ababalulekile yilaba abasuke begubha umhlabathi ngoba ukugubha umhlabathi akuyona into encane, into enkulu kabi. So ukubonga nje uku-appreciate kwasho abelungu, uku-appreciate ukubonga kumele bakwazi ukuthi ubanike indawo yabo njengoba abafowethu besebenza nje lapha. Kuyangithokozisa and futhi ngifisa nabo ngelinye ilanga abakudingayo bakuthole. UNkulunkulu ababusise ngenhliziyo abathe ukuyidedela ngoba laba bafowethu basuka le kude bezolekelela mina la. Bakuzwile ukukhala kwami base befike beqhamuka bakhuluma nethuleleni. Ithuleleni yasibathutha-ke ibaletha lapha kumina ngoba besebenza nje bahamba nayo ithuleleni uqobo. So ukuy'nikela nje kwabafethu ikona okungithokozisa kakhulu, ikona okungithokozisa kakhulu ukukhombisa ukuthi kunjalo nje bafethu, kunjalo nje ngoba ayikho into engiyikhiphile bafethu ngoba besebenza nje bangisiza ngenhliziyo emhlophe.
banikele nje ngamandla abo uthando nabo babona ukuthi ijongo ngeke ijongo lilala eminyango bekhona iyona amandla abanganikela ngawo lo abawenzayo njengamanje so nje ngiyafisa ukuthi nabanye nomunye aphose lokho afisa ukuphosa ongangamandla akhe ngiyabonga bafowethu kakhulu. South Africa sibingelele siyihlangano ithuleleni size kuzosiza ijongo leli ijongo losibekela ukuthi kuphi sisuke kuseni sifikele sesikwenzile lana jongo uthini mfowethu. Hayi engakusho nje ukuthi ngoba usubongile nami ngisabonga into esiyenze namhlanje ngoba nithe menifika ekseni hayi impela ngabona ukuthi hayi lokho benikukhulumile hayi beniqinisile ukuthi hayi nizofika impela sizosebenza nawo kumsebenzi esiwenzile ngoba into yokuqala nje siyenzile simba amatrench emva kalokho ngabe ngihamba mina ngayothenga amasaka kasimende ngathenga amasaka ke enhlabathi lo ukufaka lapha phansi umngeni yebo Jongo sabuya ke nabafowethu bebengiphelelezelile base beyaxova ke abafowethu behlanganisa konke benza ukhonkolo kahle kahle ukuthi sifake ematrenchini so base bexova ke befaka ngoba sebefakile nje sesilinde ukuthi kome emphakathi sesiyoqhubeka kusasa ukuthi kumele sifake ko line kama blocks kusasa sesilevela kahle yonke into mase sicela ukuthi ngoba into engihlupha kakhulu mina mhlawumbe abanye abayiboni la bengisebenza nabo because amasente lawa ukuthi kugcwale lesi sikweletu lesi esikhona ngoba isikweletu esinaso manje somjondolo sesiyimali engango 4000 eshodayo ngoba bekade ku 6.5 so ngayikhipha ideposit ka 2500 bekade beyicelile laba basikhandela izindlu lezi engikhuluma ngazo bebezothenga nokhethe yonke into ngakhipha lo 2.5 esele ku 4000 ngoba enye ingxenye imali engiyisebenzisile ngithenge ngayihlabathi ukhona ubhuti ebengisizile wathi uzothenga usimende ngawuthenga usimende ukhona ngicabanga ukuthi okusaleleke ukuthi kumele manje kuhlangane le mali le ukuthi u4000 omjondolo mase ke cause mawukuthi kusasa kuyenzeka ukuthi ube khona uhlangene bafowethu kusasa siyawufaka umjondolo uyafika kodwa lokho kuzokwenziwa amandleni bafowethu ngoba konke lokho kuqalile nje uqale nje ngamandleni ukuthi kwenzeke kanje mina bengithi ngizamela okuncane kodwa ke ngesandla esilulwe abantu base South Africa kwase ukuthi kuphumelele ukuthi ngenze amagumbi abemabili kuze ngikwazi ukukhululeka ngoba iSouth Africa ibikade ihlongoza ukuthi cha lincane mele liloda ukuthi kube babili ukuze ijongo likhululeke so nami ngijabule kakhulu bafethu ake silinde kube kusasa siqhubeke naloko esiqhubeka ngoba kusamele ngiyothenga ama blocks esizowafaka kwi trench kusasa ngicabanga ukuthi mase ngiphinde ngiede nomunye umngeni futhi wokukhonka ke phansi ngoba lo benguthengile ushuthi uphelile namhlanje kumele ngiphinde ngiede omunye so konke lokho kusephaketheni lethu bafowethu ngoba asakhona amasente ukuthi ngithenga umngeni engikhathaze kakhulu yiwo nje lo 4000 kumele siuhlanganise ukuthi ngiyoqeda isikweletu lapha ngibonga kakhulu South Africa abasanesifiso sokuthi baphose bafowethu ngoba ngicela kwengicelayo i-account yami kusawona uCapitec ama initials PP Sibiya bese ukuthi i-account ithi 22366789 ngiyiphinde futhi 2236 abathathu bese kuba 0789 inamba elinkiwe kuleyo account ithi 076 78 33 944 ngiyatholakala futhi noma kuthiwa uyangifonela just ukwenza sure ukuthi uyifaka endaweni eright ngibonge kakhulu South Africa.
Sibonga South Africa nabafowethu bebesilekelela lana bebevolunteer esifike nabo lana bebenza umsebenzi wejongo lana sathi uNkulunkulu angababusisa. Siyinhlangano etholeni South Africa siyabonga kunana ngokusithembiso wakamkhwanazi ngoba umfowethu nayo benedlela ayithathile engathi libalekile efana nawo njengaleni yosiza kwenye indawo uthe nje simbongele kakhulu. Siyabonga South Africa. Amen.